online aya thlone ticket tlawm na S&R Travels nge thlone ticket ilo book vedonia engtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 ole tuntu video chon nimin lampanga news hit tak atite karon tarlang dona chimi ma chonin legal notice in pe kalom tlat maya Hriata Chhangte hianin wanglai ni chanchin bu editor ne na hian legal notice alo pe ni legal notice hi then kating kan lo hriat thiam no takin ukilina vo khan na thu athon na tila ka soifi emok ka hrechialawa entinan min ipoin lo khoita ko ta lu puidon chuan thil in chiari thei thil te ni wang hianin aul samzongin ukil hianin chu tianga ka clientina complain a siama case a file ni chuan chu tiang khatiang chu ichunga thleng theia chu tiang hremna chu itong theia chu wang chuanin chu tiang ti boi kher ngai lo chuan tuna hian court lu kher ngai loin chu tiang chu ron tila ti kha hei a remedy kha anjong thilani chumo in siam remna kha chu legal notice hi ani maya then kha chuan court atang le khai mo poino ti mai theima ro chu legal notice hi court le kha ani lem nova ukilina le kha an pek thin vo kha na le kha tila achiak mai ome chu tiang chu Hriata Chhangte hianin wanglai ni chanchin bu editor ne na hian ape tinani chu tichun heting hian Facebook post a kamua valtea boi thang ti hianin arun post ani Hriata sailo Hriata Chhangte hey legal notice manga ngai dam dil tura wanglai ni input na chu wanglai ni lam hian hun tiam chungin arun ti talo ni in alang ta sia engtin nge ma kan lak zel don ti in fence ten kan ngai chang rengania heti legal notice pek to azo zira le mai chuan puzoram cover of ZK Baikasian Lokayukta a thu boy thelu z to si in anga even le peilowa kan ngai mi donania tive uk tak si lo angkha vote pung na satli anga han lo soi cheu ani pon thil o manglo lutuk ani don lawania han chang le deu teu ti posi kan munul mai ne ti chonin a posa hianin image ron insert telania chungzinga chuan he theng te hi tela wanglani chanchin bu editor legal notice pe kan ti hi hei Hriata sailo posi aron post chong le ne ti chon anhoya kwan kan muang khon ko legal notice niom tak chu langta a fia vaklova emponi se hetiang hen Hriata sailo hen na post ani wanglani chanchin bu chuan PHQ contract impact chungchanga Lokayukta complaint thelu bozuina thu dot muluma achwa wangin Hriata Chhangte chuan legal notice a pe ni Lokayukta chairperson po muania wanglai ni thu chwa chu adik loti lo sei bokani hemi chungchanga hian Lokayukta chuan full bench meeting voi ni anlo nei to a preliminary inquiry ti turin anthon to ani wanglai ni chanchin buin pulian ming thangan aka zoram khovar ngai tu lo tia apuna hi thudik lovani tinaron posaning poni se legal notice hi chu a post hong do to maya hi kan chialem lo nga tina legal notice pe ka hi a pheka tam mel reu mai he pathum maron langa +4 alani le ngalamo chuwang chonin legal notice pe te khanin du tok mai la thang heteng henin wanglai ni lama hen chwa alo ni boka a fia vaklo nangin chir ram kan tumangi wanglai ni ina an chwa dan chu heteng heni dan lawa contract pe a PHQ puna complaint thelu tu ngai chana ni tinani home department noya police headquarters PHQ in dan lawa contract an pe anga complaint lu chungchanga Lokayukta chuan complaint thelu tu an ngai chang mek tinaron chuani wanglai ni palai zona changin Lokayukta chairman lalma soma chuan PHQ pu anina hian complaint thelu tu ne na tangin shet beldu an nei wangin zo chian turin lekha an thon ti asoya hun tiam chungin aron in lan lo anuwa kan shetanin lekha hi amulo ni in asoi ati Lokayukta chairman soidanin complaint thelu tu hi zo chian du an nei thu lekha mangin an hril lenga an zo chian nuwa malak zel dan tur an ngai tu donani PHQ in contract an pek dana hian lian ming thanga din thar aizol chuan October ni somni pathum kumsang ni somni pali khan Lokayukta complaint a thelu tani ama in Guwahati High Court aizol bench a PIL public interest litigation a thelu to a masi High Court in alo nol sak ti khani hei chu kan thre theu kha ti chon hemi nuwa hianin tuna an chailai mek Lokayukta lama khanen an zual ko ta ti kha chanchin kan hret dan ani bok kha chumi chungchang chu ani tuna wanglai ni na hanun chwa hi lian ming thang hian PHQ hian chengvei bel chazani vel sena tur police quarter somni paruk sakna tan tendaran kalpui dana thil diklo tam tak om ti mu ani thu atar lang
busak zong te involna tan PHQ tender buatsaih ania a chhang hniam ber pelovin soifiana pomtlak ommia lovin a chhang sang te na pek an ni thu atar lang bok tin wanglai ni hian aron chuani wanglai ni nan chhodana hianin hei thudik lovani te in legal notice chu an peya maro chu tranchan hin nei that ve mel tho chu ka te hede kan chiarta ka hi chuan engpo ni se hun tiam kha aral to a legal notice a khanin an zia dan tlang pui thina chuan chumi hun ralma chuan ngai dam lo dil ro timo chu tiang hun ralma chuan chu tiang chu iron tilo ni chuan ka client hi courtakal turin thuron ka penga chu tiang chui chunga thleng thei ni ti ang chiang kha om thina chu tiang che chuan puthre ta po chuan hun tiam a peya chuta chuan ngai dam dil na thu kha om talo tina ni tunge dik zo kang ti ro chu nakina kan la tura in ngai teng hei hi news chu ni chelo ma sela nimin pe lampang thil dei kha ni ma se boro khot takani vein ka ria chu karon tar langani ti chona ta hen kan kalanga news lampanga kan kal thungang Special Judge Prevention of Corruption Act ina eruk thu boya thiam lo achan tir puvizir sanga kumli zel tang to le cheng noile choi tura an chemek chon Guwahati High Court a chuan khinna ve ka chu a khin le ta wangin bela chhualai lok ania hemi chungchanga hianin Mizoram Pradesh Congress Committee chuanin hetiang hian thu chuan ron neya hetiang eruk thu boi lian tak nei mek le kanram ti chatu hian politics hi khel chun zom to lo se ti kan du ta nani an lo ti ni hetiang hian thu chuan nei chun zom zelin Mizoram Sarkar chun LADC Chief Executive Member atana arwat le hi mipui zalo na lian tak le eruk chingte vulen na Congress Party chuan angai an lo ti bokani ti chuan MPCC hian soi chho zelin ZPM Val Upa Council depo mer chho tel zelin hemi chungchanga hian thu kam khat ma an la nei lo wang hianin makan ti hle ti kha anon tar lang bokani ti chuan heta hianin ZPM lampang thulo soi thin kha lo kwat chuakin CM emo minister emo MLA emo po ni se corruption in nam nei chu ban theina kan neyang an ti chu an pawh an li sak tamayam ni ti te kha anon soi lang boka anon chong na angreng khop mai hei MPCC Mizoram Pradesh Congress Committee lampang eng po ni se tuna court thil ti dan hi thil thiang lo po ni chong lova a challenge let ti na ni chu han khin na kha po ni se na kina hi chu court thu chuak ngai chan chi ani zoka heting anga politics salowin be nana lola man view hi achi ngem o chu ti do thaya chan chu challenge om tlat maya case chen khat tun malam panga khan lar view oma khamia ro kha chu challenge om lo ti kha chu kan shetan ani kha engpo ni sela news danga kan kal lenga Mizoram Agriculture Marketing Board chuanin press statement an siama chuta chuanin March thla kumsani somni panga tanga sarkarin mun phia an leidon thu an lo ta langani sarkarin mun phia ro mun phia shingani lo nia mun phia ro grade A le grade B leile shalna tur alo ro man loka maro chu mun phia ching tu tamjok te hianin grading anti thailo wangin heng leitu turan rot empanel buyer te hianin leitur an muzolo thungani chumi wang chuanin mun phia ching tu te hian a shalna konga harsatna antok tangenge buka chumi chungchanga chuan MAMB te chuanin thu chu an lo nei le ta ne March thla kumsani somni panga tangin Secondary Collection Center SCC shangshanga mun phia ro ake hun taka an kele aro thatak tak si la shallo te chu zohan ko kal tangin kezi khat cheng somriat ungraded in an leidon ni grade poni chong lovin mo engponi se heti chung hianin MABA na han tarlan dan chuanin Mizoram mun shanga tanga mun phian leito zathi quintal singni le zanga somthum paruk point panga ani to thu an lo ta lang bok ani chu ti chon thulo mom deuh mai chu central way me te khanin airport chungcha kan chief minister te pon lo mu ve to a NGO te khan an lo mu ni chuta chuin kan chief minister thu soi kha an lo bo zuya kan chief minister khan khamit tum khanin hemi 16 Finance Commission ate po hianin poisa te po milong soi pui ve ula theitop milo chho pui ve teu a airport hi keimani na kan enkol ngei theinan ti te po kha thuro na lo pe ve bokani chumi bo zui chuan central way me te chuanin 16 Finance Commission an lo koma chuta until phut tele until thlen te chu pakhat na airport upgradation atana sumpe turangin na ani ta chi arengani kan chief minister ina alongin na kha an bo zui ani chu anti thatak zetani central way me te zon panina hian mi puipun khomna tan Convention Center changlung tak mi sanga vel le na tur chungchang kha an thlen boka tijon pathum na hianin ruihlo a hluara
a boy puina tura sarkar le NGO te tha ti chak tura sumatan puina an ngen bok ani heng te hi Central Way meina 16 Finance Commissioner an ngen te ania an tumten ti lo tinga an ngin nang te an ti lo ting thei ni hi chuan Mizoram sarkar po khanin airport hi kan kuta da tlang po kha poyan ti lo ti kha an soi to khamo eng poni sela thil thata ka chok to rai ngai photeng chuti lai ro chuan IAF nena airport enkol in tlawm an dulo chan hi 16 Finance Commission ero chuan an threthiam no viewani 16 Finance Commission Chairman Dr. Arvind Panagaria chuan Indian Air Force nena lengpui airport in enkol tlawm dulo anom chan a hrethiam no thu alo soi ve mak thung ani chumo ang poni se tichuan Chairman Dr. Arvind chuan soizom zerin Mizoram hi ama saber tur ani lova in airport ani don tho China airport ani don lo IAF kuta hlan an dulo chan hi ka hrethiam lo alo ti dai mai ni chu eng poni se he airport chungchang hi soyatama maro chu hun an kal chho zela an rei chho zela politics in be na mai ani lo mo ti hi ngai to tham tak ani chho ta reng bokani hey Central Way melam pangpo in siam ngen na te bo zuin 16 Finance Commission lampang te an hmuwa amaro chu 16 Finance Commission Chairman po khanin Indian Air Force kuta hlan an dulo view hi alo hrethiam lo le ani politics sa in nimphum lem lo le party base nei lem lo te hi chuanin poyan lo ti lo view zel zong ani hemo te ro ti chuan ZPM thalai te hian thu chua aro room mai an lo neya February ni som pakwa kumsani somni panga MAMAWH press release number 40 of 2025 to 26 Mizoram sarkarin MPSC athuam chak tok lo tia thu chuan lo nei to press release an lo nei to kha thubel chian do lo ani thuina lo chang mak mai ani chu tichuan ZPM thalai headquarters se chuan February ni som pariat umsani somni panga khan Mizoram Public Service Commission office an lo twa chuta chuan ZPM sarkarina MPSC athuam chak dan sang te amunan wa mu puyani chu an vazir chiang ani do ber mai chu tichuan MPSC lama thok tu te po an lo lom viau ti kha an soi boka khat chung le ka ZPM sarkarin MPSC athuam chak to dan le an malak to dan te an ta langani MSSB thi ani wangin MPSC a post da bela thuam chak ania chung te chu hetiang hian li sanon siamani pakhat na chun AS pakhat redesignation ania panina chun JH controller pakhat pathumna assistant controller pakhat palina assistant pani le UDC pali LDC pathum le group D pasari te post da belin an lo lak bela tichuan an thuam chak tinani chu tichuanin infrastructure tan minor works a fund pek ania grand barak kam kantin sakna turatan sarkarin ma halak sak mek bokani saski noya crore som chuangin malakna kalpui mek ani boka state sarkar atangin scheme for implementing of Person with Disabilities Act SIPDA mangin disable pian phungarol ban lo te tan toilet in thiana tur siam na tur fan tan boy pui mek bok ani ti chon hetiang hian ZPM thalai chuan thu chuan ron naya Mizoram party pani Congress le MNF ten mi pui min hruai chung khan mi pui te hi bungru ang maya ngain noi khat le noi thum min lilam kwal vel thin ani kha bungru ang le ka min ngai tu MNF le Congress te hi mizo mi pui ten kan la thei ngilovani heng party pani te hi an audan ala ngai renga tin an policy po ala ngai renga ni antia sei chun som zelin mana han shroi tu te thau kha tuna an party shroi tu te hi an la ni wangin mizo mi pui te tan be sei le chi an ni to lova kum som thum pariat chung kut na tok tu te thlai thar shal na tur langai to sak ngai mi alo te le shal law ngoi ni oma langin tuna sarkar malak na te an do dal na sa in lo cham se mol phau se an lo ti ve mek bok ani te hi mizo mi pui ten an hriat atul hle ni opposition thatak ni turin MNF le Congress te hi kan ngen bokani haron tiriap mai nen thu chho hi aro ru mang reng khop mai so thing ching tu te an tingo ta po hianin so thing ching tu mi chi sang anom nge yang ti chu a chiang reng maya chunga te chuan party mi ru tak tak anom ve ngei bokin rin oma chung party mi te po chun sarkar ti mol phodan hi anjong ve lawang ti po hi asoi thai ho lawa kan khovel hi kan politics khovel hi in ti big teng o abol lo ru riau maya han chi khan chi khian eng phoni sela chu thu tak ani ngem thu dik ani ngem ti ro chu kan re ho lo eng poni se khang te kha nimin lampanga news hit ka ti zualte ania tin legal notice chungchang kha hit ka ti boka Hriata Chhangte legal notice pe ka kha wanglai ni editor khan
engte wala lo ngai lo nge monika hun tiam chungin ngai dam dil na thuiro kan mu talo ani mel reu mai enge thleng zelang kan riang chu ti zong ka tun tum video chu ni phot ro se